Асессиа аилатәараҿы адепутатцәа рыхәаԥшран иҟан азҵаарақәа ҩажәи-ҩба, урҭ рахьтә анаҩстәи аилатәара ашҟа ииаргеит. Изхәаԥшуаз азҵаарақәа рылацәажәара ашҟа ииасаанӡа Владислав Арӡынба ихьӡыз Хәыжәларбжьаратәи аҳаиртә Баӷәаза Аҟәа аусура аларгареи ахархәареи рзы Аԥсни Урыстәылеи реиҳабыра рыбжьара анапызҵаҩыз аиқәышаҳаҭра аратификациа азура анаҩстәи асессиа ашҟа ииагазар еиӷьуп ҳәа изыԥхьаӡоз ыҟан. Урҭ адепутатцәагьы аҳаиртә Баӷәаза аусура алагара мап ацәыркӡомызт. Асессиа аилатәараҿы Аԥсны азакәанԥҵаратә актқәа рыхәҭак аԥсахрақәа аларгалеит. Дара рзы ажәалагала ҟанаҵеит апрокуратура хада. Апрокуратура ганахьала, аҳәынҭқарра ахада иганахьала иаҳзаарышьҭит азакәан апроект убра дара иргәы ишаанаго ала, нас зегь раԥхьаӡа ирҭахыз Уголовный кодекс ҳәа изышьҭоу, нас убрахьгьы Уголовно-процессуальный кодексгьы рахь аиҭакрақәа наҳагӡарц рҭахын. Аиҭакрақәа изызкыз идырны амцҳәара ҳаргьы уи ҳақәшаҳаҭхеит интернетла аӡәы нас ауаҩ изыҳәан идырны амц аниҳәо, ауаҩы иҳаҭыр ныладырҟәо, убри азыҳәан шьоукы ус иаарӷәӷәеит. Уи адагьы иара нас интернет аҿы ианырыҩуаз амцҳәара ианаҿыз уаанӡа иҟаӡамызт абри еиԥш азин закәанла рхирхәра. Убри ҳақәшаҳаҭхеит, ауаҩы иҭиреи иаахәареи азыҳәан ахәҭаҷ ҿыц алаҳгаларц, убригьы ҳақәшаҳаҭхеит, избанзар изныкымкәа ҩынтәымкәа абас ирҳәеит, абас нас абра апрокуратура ганахьала асасцәа ҳзаауан, иҳарҳәахьеит, изныкымкәа ҩынтәымкәа абас ҟалахьеит, аха иара закәанла иауамызт урҭ рыхдырхәра. Анаҩс адепутатцәа азакәанԥҵаратә актқәа рыхәҭак рыԥсахразы ақәҵара рыдыркылеит аҵыхәтәантәи аԥхьарала. Адепутатцәа убасгьы изыцҵо ахәԥса ашәахтәазы азакәан аԥсахрақәа аларгалеит. Жәлареизара адепутатцәа ирыдгалан аконтрольтә палата ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ Зураб Оҭырбеи, аконтрольтә палата аудиторс Беслан Торчуеи рыҟаҵаразы ркандидатурақәа. Ари азҵаара аӡбаразы имҩаԥган маӡалатәи абжьыҭара. Уи илҵшәаны Зураб Оҭырба аконтрольтә палата ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩс далхын, Беслан Торчуа аконтрольтә палата аудиторс. Абас бжьырацәала кандидатурақәа шьахьазгалаз, бзианы еилаҳкаауа абри абыргара ду ҳара иҳадыхҵаз, аха убри абыргара ду аамышьҭахьгьы аҭакԥхықәра ҿаԥхьа иҟоу, ҳабла иқәу убри бзианы иаҳдыруа. Ҳусураҿы иаҳагьы алацәақәа еиӷьны, иаҳагьы аҳаракырақәа рҿы ҳазнеиуа ҳасгәы иаанагоит. Даараӡа гәрагарыла ҳазнеит, ҳаргьы уи аҳаҭра ҳзы ҳаргьы ҳгәырӷәӷәо, наҟ-наҟгьы иеимадара иҳамоу иҭеиҳаруа ҳәа. Адепутатцәа убасгьы ақәҵарақәа рыдыркылеит аҳәынҭқарратә ҳамҭақәеи аҳаҭыртә хьыӡқәеи астатистикатә маҵзуреи рзакәанқәа аԥсахрақәа ралагаларазы. Анаҩс аҳаиртә Баӷәаза азы аиқәышаҳаҭра аратификациа азура азҵаара иалацәажәеит. В соответствии с Конституцией Республики Абхазия и законом Республики Абхазия о международных договорах, президентом Республики Абхазия внесено на ратификацию в Народное собрание парламент Республики Абхазия соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации, соглашение об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации международного аэропорта Сухум имени Владислава Григорьевича Арӡынба. Аҟәатәи Жәларбжьаратәи аҳаиртә Баӷәаза аиҭашьақәыргылареи аусура аларгареи рзы аинвестициатә проект ахәаԥшразы жәлареизара ашҟа инаргеижьҭеи аамҭа маҷымкәа ишцахьоу атәы иҳәеит апарламенттәи еилак ахантәаҩы Алхас Барцыц. Иазгәеиҭеит адепутатцәа ражәалагалақәа ҳасаб шрызуз. Аиқәышаҳаҭра аратификациа азура ианалацәажәоз ицәырҵыз азҵаарақәа рҭак ҟалҵон Аԥснапыз аминистр ихаҭыԥуаҩ аекономика министр Кристина Озган. Агәаанагарақәа анеибырҳәа анаҩс Аҟәатәи аҳаиртә Баӷәаза аиҭашьақәыргылареи аусура аларгареи рзы аиқәышаҳаҭра аратификациа азыруит апарламент аилатәараҿы. Анаҩс адепутатцәа рылацәажәеит егьырҭ азҵаарақәагьы. Даурин Аԥшьбаа Раму Камкиа, Аԥсуа телехәаԥшра.